Tripurani Bubagra British-Rok bai puila joba khlaikha Tripurani rajdhani Udaipurni bufuru aguli kwchamo sejakha afuru Tripurani Bubagra sabo Bubagrani molo British-Rok puila Tripurao sason khlaikha aboni kifilmung kaisano abo wngkha Bubagra Krishna Manikya bayapsong tinini o video sing nalenai Bubagra Krishna Manikyani Laibumani video Shamser Gazini molo Indra Manikya tuni bufayung Krishna Mani Bubagra khorya kharui tabukni aguli kasam eba puraton agartolao thangui tongikha ulo Shamser Gazi thimani ulo bo Krishna Manikya mungnawi Bubagra maseo asukha 1760 AD bisio bo Udaipurni sai puraton agartolao no sakugo hanui bo arono bini rajdhani sanamkha afuruni simino Tripurani Bubagra khor Udaipurni simi aguli kasamo sejagui thangha tabukni sibrui mutai eba Chaturdash Devata Mandir agifuru Udaipura tongmani abono seoi aguli kasamo tubui phaikha Bubagra Krishna Manikyani molo Chakla Roshnabad ni bagui Nobabni Chottogramni Fujdar Reza Khan bai kha hamya wnglaina nangkha Reza Khan Bubagra Krishna Manikya bai joba khlainani bagui Banglani Nobabni Sipai Rohordi hinui chubachu sankha abono tui Nobab Mir Kasim Sipairok hornano British East India Company ni Bangla hani governor Henry Bensitar no Sipairok hornani bagui kokya oro sathai kelayo 1757 bisio Banglani Nobab Siraj Uddaulah bai East India Company policy soba nangyui British East India Company keplayangmani ulo Banglani Nobab rok British rokni tolawono khorok bomui ma tongkha o 1757 bisini simino British rok Bharat hakotoro sason khlaikha hanui Laibuma sing saimano abo haijorao British rok Tripura hano yaphao chobui narangnani bagui kaisa sep manjakha Nobabni koimung bai British Governor Bensitar a kogrokno cherei nainani bagui Chattogram Council rohorkha 1761 AD bisini 20 January o Chattogramni British protinidhi Mr. Henry Barles afuru Lieutenant Matthews no Tripura hano yaphao chobui narangnani gosimung rkha Mr. Barles Lieutenant Matthews no khorok 206 hatui joba khlainai sipai tai kaman khongnui rwui Tripura o keplai khlainani rohorkha 1761 AD bisini 24 February o phiaba aboni sai sikangdro bono Reza Khan ni Sipairok bai joba nanglaiui Tripurani Sipairok oroi poroi engjak abono kareino Lieutenant Matthews Bubagra Krishna Manikyani sipai bokrok boksino gusrui methebui tonjak yang Kolargor Purto khorok 7000 hatui joba khlainai sipai kwbangma kuki sipai tai kaini kaitham kaman tui kasui tonglaikha phiaba British rokni gusajak sipai bokrok boksi Tripurani a sipai rokno aroni kutuli kharbadi hinui dagikha a pati mongno nugui Bubagra Krishna Manikya jobao British rokno paigla khanui wansogui bo British rokni thani surrender khlai rkha abo haikeno somotol Tripura amchai eba Chakla Roshnabad eba Plain Tripura amchai British rokni yago sogikha afurono puila British rokni flag Tripura o kaijakha abo 1761 AD bisini patimo afuroni simino British rok puila Tripura o sason khlaio hnui hanjago aboni ulo tamo kha Bubagra Krishna Manikyani Part 2 video datene tubui phainai noroni bagui tinini bagui asing nongsinai jotono hambai